Oy. Pugi-pugi dapat wait. 10. Nagdakkel. Slanay palog nga pala ni. So, yun, what's up guys? Yan ang nagbabalik. Yung pasensya na kayo guys kung di ako nakakapag-vlog dahil may problema yung cellphone natin. Yan, nagko-corrupt kasi ng files kaya yun, medyo natagalan tayo. So sisikapin mo makabili ng bagong cellphone, no? So ngayon ay may kumakalat na mga trending o viral na videos, no? Brand ng motor. Yan. Mula nung naglabas ng videos yung Honda, Team Honda sa TikTok, no, nag-viral siya kaya madaming nang nagsilabas na bagong videos, no. So re-rack natin yun at syempre re-rate natin 1 up to 10. So yun, sana ma-enjoy nyo. Okay, unang contestant. Okay, papanoorin natin. Unang contestant ang Team Rockal. Ito, mga memes to, no? Shout out sa mga gumawa ng mga videos na to, no? Okay, Team Rockal daw to. Okay, simulan na natin. And 5, 4, 3, 2, 1. Ding dong. Yo. Uy. Yan, ang gaganda naman ito. Tayo na. Nagpipintas na niya. Costume, mga kwanto. Costume lang nagdala. Uy, sabay-sabay. Slako lang yun. Lagi mapilpilitan na lang. Sarsala. Okay. Ayan. So, rate ko dito kwanto 2 lang. Kasi over the makeup da, guys. Over the makeup da. So aja tinang pamadi lang ada di makeup sobra ulay memet no natural. Gago. Okay, next is SYM. Oh, SYM. Damat intro dan ya. Ini Ramon. Slag tokol to si Kai. Pau. What? Yeah, mas. Dapat sabog daw dibdib daw basit. Oh, agak bakit. Oh. Ay, tayab. So, kwak dijay, rate ko dijay, mga ko lang. 6 lang siguro aja. Kasi ko selama tukul sikit. Selama tukul sikit dan og salada. Awanti sila kaapil na. Okay, next. Kuan naman Kawasaki. So dapat kuan ya Koryoda na ya. Choreographer. So nag-react mo tayo step dan. Awan. Okay, kita ntaman da resulta te practice da. Katoy. Sila ka taga-kariring lang. Yeah, mas.
Kawasaki lang mas kalam. Ano may terus dapat pugit. So tikok dijay kapot na nagpractice da. Saka nagsasabay. Sige, 6 lahat. 6. Mahina. Okay, next. Suzuki. Suzuki man. Suzuki. Suzuki. Sayaw kikay. Suzuki. Bang bang. Pwede. Glamoyot. Aslasaluyot. Oh, dapat brochure na. So, rate ko DJ 9 kasi dati background na 4 wheels. So, may mayat mga 20 siguro ito na ito dati kanyak ay background na. So, ipadawat na kanya. Gago! 9. Okay, next. Another entry. Suzuki manen. Suzuki. Uy. Ay, dancer sa amin ni Willie Digito. Hindi mo lang. Salamat, Shopee! Gago. Wow. Nawan, takpakit lang. Onti energy. Sige, 7. 7 lang, 7. Walang energy. Okay, next. Yamaha. Oh my god. Slandanangan. Walang energy. Awan. Kapsut. So, Jeff, 5. Oh no! Slandanangan. Next. Next naman natin is another Yamaha. Yamaha. Say mo rin. Tan. Bow. Sus. Naglag-ulag oy. Pugi-pugi dapeng. Oh my God! Win. 10. 10 na to, perfect. 10 na to yun. Marenda lipasin. Oh, tama. Lag to dapat. Dapat wasya-wasawas dapat jubok ka na. Yay, 10. 10. Kung gawin may G costume na. Tsaka may lag-oy na. Okay, next. Team Honda. Yun, ang nagpasimuno dito yung video, TikTok video. Oh. Nagtakal. Sila na ipalab nga pala na kaya 12. Oh no! Mayat. May G-bearings na yung motor. Takil na G-bearings na yung motor. Galing ya. Okay, next. Saraw. Ay, ganun entry ti Saraw. Okay. Teach me how to dogs. Nay, nabartak sama ni Yaya. Pagpagutain. Saraw ka na. Ayan, tiram. So, tirate ko jay. Siyempre, perfect siya. Apay, kasi tamet, senior citizen da, pero
pinatunayan da nga age doesn't matter. So yun, salamat sa panonood. So gusto ko din palang i-shout out, no, sa mga sumusuporta sa atin yan, yung mga trabador ng Sun City yan, at syempre yung mga vlogger din na kaibigan natin, yung pakisuporta naman yung mga channel nila.